Akiaria Renteresia Kathangashini wa ndini ya Gatonga, mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na augite ntere iria ciethirite itigitwe nyuma kiri uthii na mbere riu igakenera matunda ma thirikari. Augite cukuru, kanitha na cibitari agatigira kugwatithanirwa stima nikenda kuruta akari mbinduni imatwire kwa miaka imingi. Akari nimakenerete banene nontu bwa itagaria rini. Paul Kabithi atariri. Gere muthenya gwembe mujumba Tharaka Gitonga Murugara kiri uruguria bwa onyagia bwa stima maturani nterino cia Kathangashini. Tuko hapa kwa sababu ya stima. Thank you very much Relek. Hii kazi mnafanya ni ile kazi tuliahidi wa Kenya kama watu wa Kenya kwanza. Mimi nilikuja hapa nikasema nitafutia watu wa Kathangashini stima. Furaha yangu leo ni tuko hapa, stima imefika. Sasa manufaa yote itakuwa kwa watoto wetu wa primary school, wale wazuri sana wako pale. Secondary school wako nyuma yangu. Hapa kwa chief tumeanza na hivi karibuni tutakuwa na ACC anakuja hapa division ya Kathangashini. Na pia neighbors wale wako hapa wote utapata stima kulingana na ile inaitwa last mile connectivity maximization. Murugara akiwa ishi wa mbunge kike Tharaka ikimwe kia guntukura gutiganiritwe anene kirunyagia boba stima na kogu kuri na gitumi kinene kuigwa bakirithagirio na metho mari mairi. Tulianza mimi nikiwa mjumbe nilikuta Tharaka ikiwa 9%. Leo tumejaribu na Relek andai wote tulikuwa na bwana Mbuga, sasa tuko na Madam Rose Mkalama na general manager ni Beatrice Chugunda. Tumepeleka mpaka imefika 25-30%. Madam, hiyo ni kidogo sana. Hakuna constituency ya Kenya iko na 30% isipokuwa Tharaka. Ikiwa iko mtaniambia. Kiambu wamefika 100%. Murang'a 100%. Nyeri 100%. Kirinyaga lazima wawe 90%. Tunasema Relek, Kenya Power and Lighting, tafadhali mgeuze nyuso zenu muangalie Tharaka through affirmative action. Tuangalie Tharaka vizuri tupate stima. Kwa vile hakuna maendeleo yoyote inaweza kuendelea mahala popote bila stima. Nkoroki Murugara kiuga atikira mwankarira akona antu bake bonthe baukundwa mwanki uyu. Ya mwisho nitakuwa natetea kuanzia Kathangashini kwenda Usweni lazima iwekwe maanani kwa haraka sana. Usweni market haina stima na mimi sijui nafanya kazi gani wakati naona hata Usweni haina stima, hakuna kulala tena. Igore haba kuandamanite na shirika ria Relek baraba kujirite ka maguntu guku kuri na batu bunene bwa stima. Most of the areas in Tharaka hazina stima, lakini through your MP amekuwa of help to us. Umshikilie kabisa ndio tuendelee kufika huko mahali tunaenda, mahali hakuna stima, so that tukirudi tena kufanya hii ya maximization ni rahisi and it's the easiest. Raende akari batariritie mauguni baraba thiite kuwata kumania na stima ino. Ntocho kiankatho mono tigwa ntu Tharaka Kathangashini nontu bakonito ba stima ononto ndachiere tutona stima kaire lakini ntu munene watu na turirikanie tonto wa stima itukomushokeria nkatho mono na itukuga tukamimenyera na tukamiwata mbaru agwangi mantu ma primary kwena chukuru che Kathangashini binge mono no tie chukuya ina stima lakini ndio tukona stima newekero Kenya chukuru chibitare itoshokia nkatho nontu ana beto bakatho mabwega na bakenderea bwega ikendo kithomo gyetu nakyo giukira na mwana mde nontu bwa murandi yo stima urerete toi mweshimwa wetu Gitonga Murugara urathire kuromba na arambunge tukenera mono turia kariba Kathangashini tukwa tukenete mono ntu bwa murandi uyu itukuona ugatethia na betu baraba mwe bare mwe kuthoma micie nontu tugekiro micie na ana bakathoma asoga atethia cukuru ugatethia kanisa ugatethia community na inkuona ekuru betu bagakara bwega nontu baraba inge bakarugura saruni bange barugura nyosi
kaindo ekoro baringwa bathiara seruni babithio ntundu akathongama muthaka amona mukuru amona akegwa kumwenda nontu kiongo gikarie bwega akariba kathanga cheni ibakenete nontu kwambiria munthi biashara ciao tikaukira nontu ria mbere bwathia kinya guchanjirwa thimo ukero utie mwanki nontu generator utikogana lakini ndi utuye kwena mwanki throughout na kathanga cheni ukegwa yaukira watabura agwa honorable president atwerire aenda kuutha kathanga cheni tweke kathanga juu ni itugwete itwambirie kuona ni twekire kathanga juu. Enkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Ogwakabithe.